svima ljudi, evo nas ponovo u srpskom gameplayu i danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition preživljavanje. Ovo nam je prva epizoda, znači ovo mi je prvi put da snimam preživljavanje na ovom kanalu. Neću što sam govoriti, idemo odmah da se bacimo na posao, idemo da malo drva. Nikad nisam snimao Minecraft, evo sad ću početi Minecraft, malo ćemo geta sam dras. Zezanje. Inače, danas je Božić, pa mir Boži, Hristos se rodi. Srećan Božić svima koji ga slave. Imaš malo istog drva nosim. Ne treba baš da se drva. Ajde, brže, brže. Tamo više nema, idemo da. Tako. Napravit ćemo jednu tablu i ovdje što pića. Dovoljno je. Prvo ćemo za početak napraviti onaj pickaxe. Ovako. I mač. Svaki slučaj. Sad ćemo zemlju na brzinu, znači napraviti kuću. Čekajte, napravim jednu lopatu. Ne mogu, neću da se zakopavam. Možda nađem neku pećinu, pa onda zombi tu budu. Ovako ću samo malo otkopati zemlju, nađu neku površinu za pravljanje kuće. Jedno jelce. Jedno jelce za krevet. Koliko sam ih dobila? Jednu, pa ja koliko ću ih dobiti. Nije ovo površina, ali možda ovdje ima nečeg ispod, ček. Sam kamenje. Mislila sam da ima uglja. Ajde, ovo bi nam bilo za početak, nećemo neku malu kuću. Samo da imamo tu prespavati, tako to i tako to. Šta je, dobro. Sad neku površinu za kuću. Ne površinu, niš mjesto za kuću, neko pogodno mjesto. Ljudi, evo može ovdje. Evo ovdje imamo i tamo dvije krave. I tri, super, brate, tamo. Počnemo ovdje. Tu ćemo vrata staviti. Evo ovako, tri ćemo gore ovako. Tako. Ajmo još zemlju nabaviti.
malo rukom kopati. Možem samo u ovaj epizod napraviti kuću, pa u ostalo ćemo graditi. Tako to i tako to. Ajde. Valjda me još za krov skupiti. Ajde, koji će otkopati, je. Ne, ode jedna. Evo, još malo pa ćemo krov sagraditi. To bi to bilo. Ajde više, ajde! Koliko nam je? 6, taman. Inače, malo nam je kuća. A bolje ipak da sam se zakupao u zemlju, ali ne veze. Eto ga. Ćemo staviti radnu tablu. Napravit ćemo vrata odmah. Dobro, nije toliko tamo koliko sam mislila da će biti. Napravit ćemo jedan chest ovdje. Ima ovdje sam drveta da otkopam. Uđu mene drveta. Malo kamena. A sve sam flint. Znamo čega ću napraviti baklje. Drveni ugalj. Nemam ne, treba pećinca. Jaj, nemam ni kreveta, a vidi još malo, pa će biti mrak. Ništa, ljudi. Nemam nigdje. Eno kamena. Trebam preplavati Savu. U mrskom preplavama ići do tamo. Ljudi, evo, to bilo u ovoj epizodi. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.